Maybe I see that to low. Palan, I see that 50. Enggak, lu kalau ikut beca lu. Jalan na. Apa? Apa? Ordination tu kumahin pasal kat David itu ordain nak boleh hintin ini tu bidingin when si dalam le when di dalam boy nang betin le ko betin simin katin pinjer le thak bung khat sang bung ma chang kana parin ka suite Suti anh si a na la wa cheng si chu lo pat piu ista tu kim ben tu sa lo pi na hung kilam ding chan ko ni ke ma na hung ta wa ka ti ne ke ni he na la wa pa ken kel moi han hung ho chu ka ken chin pa bin polo ko mo dia polo vin tung chat bin bolon Anam lawa patsu mai changa zang lavin nunggut terin bolon sule nachan ho chemu chunga ipi puisa lovin ahon chun ake tuwa azui dum so e mun tai hoyun dimge changmun yong hawin nakito piu dia bol cho ke ki ba kai kituma banga koi kabal hum theidem ti a all le a ba le hi ta san det tai na ma chu don chule le lung sit na zo si patin ton so ke a lo pin a ringa krista a ko ba ta chun som khat na tho him zo te ule na si phat cham ki mu wa na pu de so ke wa na ha sa ding wa hi atun so ke Today na tha chu ama aising hen amen Dunia pasal ordination changi ro pasal se ko hoki es haizan place langa hum digin ko ta ni Dunia so piu eng le patin le ngamai to kom piu evangelist se phal okay ai ma to mahin missionary mo ta ne in le result ta tin le ma to mahin to kidarin obung mi te in desana obung mi te ko mana ki thumin in le obung mi te area ai puna movin area chon executive ma pastor committee a executive ma assembly azani chon ordination chang dingin asana le le hetpehna anakine ta nei ise to kilon chon tu dia hi kel moi ku khana ordain dingai ta sin thu do na yong nei hi divin ting chule ordination tau pina ine dingu a hi kuin dongeng katin se khau hau ke Krista Hokunga lahin amin the ba chai na ding le alo pi na dinga pathin na tong dinga pasal na to chang dinga pathin na gao thegin sunglama e he se ti na ki hedem Ye ki he. anina pathin le ka pathe genesis apa thu pon do chan hi pathin bu ma ku ai ti na ta sanem Ye ka ta sale. Athumna agama ho do na dinga ngai lu na thu ta na nem Ye ka ne ye. na chunga pathinin thune dinga akoi ho thu na zo ma na nun ding nam Ye chop jing na ni. amen nai nang din sun din pugot na to na chu changi amen pathinin na tau pi na
nani hitin aw hiki wan leisi nasma tzo sisima e ho isimu ba tuni sana hinadam dei piwa adam chasun ho nang ba len kama dinga isal thia e koi ba tuni len kama dinga hang ki pido sopi si kaw ki Amazon ngalengkam ke dinga patla dinga hangpun do to pihalin to naling para church IEM tanapi ngalengkam ke ni panalai ke hezon masalin ni tingkan kang bai nei tuni nangadik ne ngalcha dinga ang ding agai ko ta in lamkai hon jong recommended bolavin lagam ho hu do ting amanzong Him tukin ato athena digin isia hetpehna tan anei to pihonin dunia hi bipire na amsma orden changkia bolthia tongji exam tong di pathu ka sekin na hi dinga achana to na dinga thagu ai to pihonin nangin masang lama nalengam kelen na dinga amasa sanga ha che cha puigin kan ta pi na hi Itiazu leisi na kadam sumuba kakisalel pidingo kadamang hudon na pankala nava amazon inle ata salung gel ngai tu no mang sadin na kom kan ta pi kin na hi kunin pagkai kyozang ito banga missionary e thamu ding khat so do the ho nga leisi ji unjang tong ki pa tu se bi na hi tunin ato na hian lang ato na ato kwampi ho achungami ho ailo le mother church alam kai ho e thule nang ma de dana in ko mga na tong dingin putte pa hindi sin icho zo si ato do theina dingin amma ahin aji achate ahin ainsum phathei bo din na tong kan ta pe kin na hi ye chantangin naman sa anihizing lai pumin mang sa tolpen lang ama guna nagkamang dam tahudo ang tina dingin naging tahad na sina zaido tina tuhad na angay ko itong suya pitong pedin na kong kantapi na hi tunay pagkay siya sumilin kataw na hi amen o ano tong tawag din pastor ho ano tong tawag din kilpi long kan din na lai di mai hen ting na gaon api na long kan dei liu en gaon su soi lang certificate singdona well boy in the Pastor Ordination Certificate. Having been elected by the ECA Assembly and having shown remarkable maturity and proficiency in discharging his call to Christian ministry, and having obtained a satisfactory result in the pastoral ministry examination, Seiko Hoki, President of S. Haizang Village, is publicly and solemnly ordained as pastor in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit on this day, the 6th March 2022 at Molnom Church, on the occasion of 70th Annual Assembly. In testimony whereof this certificate is, ordination is given to him for the pastoral ministry in the church to shepherd with love, honor and authority, and to perform any other duties that may be specified in the constitution and pastoral handbook of the church. The good shepherd gave his life for the sake. John 10:11. Chansu kihopa itantin Ordinaion ordinary solemnly attend a vivid attainment among him. The second thought that in Pastor Committee Vice Chairman Event Hanka and the Committee Committee
mama member of party lo yang pini be pathin pa chop cha na ho mai te jema thi khat na bung thum sang khat simai de ko hele bung lam ka inu bachun na to pha ang bol he he thudi he ya sa thudi ne po he onile sa ne bol pa sam me mi som le ni onile ni bol ne ho he am na bung chin ene lo ba two-third majority की जो सेठुमसो से निया देखेंता है तो कोई ओम लंका है को है ये तो ले सिस्टम लोगा कोई हने है कि को और ये टीम तो ले अपवार लंका में इन मिनिस्ट्री लंके ना साथी को ये उत्तम ता है हासम ना इनकम या तो पथिन एपीओ नमदनी नावा कोना है थुने ना एक पे वा कोना है हाल होय दिन होवा हगावा ने लो होय पिसे पिवले हगाव हिंदने के हम तो ये होवा काउंसलिंग के जो हासना वा चुमा पति तु तो तुम नने ये तो ने है उपा हो अने तुना यो दिन हो एगा दिन ना है इसे तरसहे ani nei pro pa lu khozang athum na pro pa ti estil khotha ali na pro pa ziam sam khale anga na pro pa hen khulun agum na pro pa hole asagi na pro pa simang singson again na pro pa zangal ako na pro pa khupse asom na pro pa del khaw som la khanna pro pa sul khul som la ni na pro pa hen khulam asom la thum na pro pa thamse asom la ni na pro pa di le khai ama ho jeng tuna pa olden bit di mo je hive thudo na ene ka tin aman ban sa mo kam ta ai no ti e tunin ere lu tudo na thakna chon Krista hokma hin amin the ba sene din le amu pina dinga pathin na tong dinga pa na to tong dinga pathin na lau thingin sumlama ASAT na ke dem upatong janam enge ka ke e upanum khozang nge ko ke ne pro patil khotang estil khotang hauki nge ka ke ne pro patiam sam khole enge ka ke ne pro pa hen khonun nge ka ke ne pro pa hole enge ka ke ne pro pa simang sison enge ka ke ne pro pa zamla nge ka ke ne pro pa kuse nge ka ke ne pro pa len khaw nge ka ke ne pro pa sun khul enge ka ke ne pro pa hen khalam nge ka ke ne pro pa thangse nge ka ke ne pro pa di len khai enge ka ke ne ni na na che ta den do na ni na pathin le ka pathin Genesis ti sim bil ko pa na tu ko do san he pathin ura ko hai ko pa ti na ta sanem tong janam enge ka ta sa e lun khulang nge ka ta sa ne estil khotang nge ka ta sa ne yam sam khole enge ka ta sa e hen khonum nge ka ta sa ne hole enge ka ta sa e simang sison enge ka ta sa ne zamlal lim thang nge ka ta sa ne khupsei singson nge ka ta sa ne len khaw hauki nge ka ta sa ne sun khulum enge ka ta sa ne hen khulam nge ka ta sa ne thangse nge ka ta sa di ne len khai enge ka ta sa ne ba mit thudo na athum na na chi ta bete Hagaw mo ulo na dima ngayon na tuta na ngayon tong samang hauki enge ka ne e lun khulang mate nge ka ne estil khotang hauki nge ka ne
James Samsonen, Enge kanaye. Hen Khulun, Holet, Enge kanaye. Siamang Singson, Enge kanaye. Zangla Singthang, Enge kanaye. Kupsei Singson, Enge kanaye. Let Kho Hauki, Enge kanaye. Sun Kholo, Enge kanaye. Hen Kholam, Enge kanaye. Thang Sei, Enge kanaye. Let Khai. Enge kanaye. Tudo alina. Nachuma pathirin today dinga apoi ho thu no so ka no dina Tong Samam Hauki, Enge. Nun Khojan, Estil Khatang, James Samsonen, Enge. Hen Khulun, Holet, Enge. Siamang Singson, Enge kanaye. Zangla Singthang, Kupsei Singson, Enge. Let Kho Hauki, Sun Kholo, Enge. Hen Khulum, Enge. Thang Sei, Let Khai. Enge. khat na hi le bowling cricket pathin ko na hi todo di na le kita san pathin thu thien bu bi ta san na thu na hi le pagao thi na pu na ma kho mai lu na ani na pu lu na hi ali na kin le pai ho ko pu na he e apu nu hai ta amon no pathin han na songin tu na pu lu ho se le ao min pagao phin phin pun zo bu tin roba in pagao ke pa pathin sa pa pathin so le pagao phin pathin min o bu pa na to ko tin su ni na sanin amen Kipaumin alina James Lamkulin Hauki, James Lamkulin, James Samplin Haukim Pa Pathin Sapa Pathin Sulit Hagaw Tim Pathin Minin Pau Pa Na Tok Pau Pingin Pinin At Sagin Amen Hen Khulun Nang Man Pa Pathin Sapa Pathin Sulit Hagaw Tim Pathin Minin Pau Pa Na Tok Pau Pingin Pinin At Sagin Amen Holland Nang Man Pa Pathin Sapa Pathin Salat Hagaw Tim Pathin Minin Pau Pa Na Tok Pau Pingin Pinin At Sagin Amen Simam Singso Nangin Pa Pathin Sapa Pathin Salat Hagaw Tim Pathin Minin Pau Pa Na Tok Pau Pingin Pinin At Sagin Amen Zangna Lin Thang Nangin Pa Pathin Sapa Pathin Salat Hagaw Tim Pathin Minin Pau Pa Na Tok Pau Pingin Pinin At Sagin Amen Kupsei Singso Nangin Pa Pathin Sapa Pathin Salat Hagaw Tim Pathin Minin Pau Pa Na Tok Pau Pingin Pinin At Sagin Amen Let Hagaw Haukim Nangin Pa Pathin Pathin Salat Hagaw Tim Pathin Minin Pau Pa Na Tok Pau Pingin Pinin At Sagin Amen Sodhulaw Nangin Pa Pathin Sapa Pathin Salat Hagaw Tim Pathin Minin Pau Pa Na Tok Pau Pingin Pinin At Sagin Amen Hen Khulam Nangin Pa Pathin Sapa Pathin Salat Hagaw Tim Pathin Minin Pau Pa Na Tok Pau Pingin Pinin At Sagin Amen Hang Se Nangin Pa Pathin Sapa Pathin Salat Hagaw Tim Pathin Minin Pau Pa Na Tok Pau Pingin Pinin At Sagin Amen Dile Khai Nangin Pa Pathin Sapa Pathin Salat Hagaw Tim Pathin Minin Pau Pa Na Tok Pau Pingin Pinin At Sagin Amen Gang Ushifi Lukti Mule, Upai Miss Omledi Egin, Aina Certificate Khatbo, Isim Body Winkin, Minister and Certificate Bidona, Omdi Pai DAN. Kipaumin
certificate he got doing kati elder ordination certificate. Having been elected by the congregation at Hiche Church and having been deemed qualified to be a church elder after careful assessment of his Christian experience and involvement in church ministries, Tong Zanam Hakip, President of Staff List, is publicly ordained as church elder in the name of God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. In testimony, wherefore this certificate of ordination is given to him on this day of 6 March 2022 at Molnom Church on the occasion of the 70th Annual Assembly. To God Shiva give his life for the sheep. John chapter 10 verse 11. Executive Director Ren Kosem, Ordination Minister Ren TJ Hawkip, Executive Chairman Upa Demang Amahoy Suya Kayuwe. Abanahi Upa Estil Khotang Ahin, Emmanuel MLFO Kunsan Anong Bigin Pagkain Kakimu Timuwe. Lâu hôm thì là tổ viên năm ngoài thì để đi về giờ luôn là mình phải tập vào khi cứ ta tổ viên con gái thì sẽ là con luôn mà cô số hoa tổ viên cô phá xong rồi như thế để về giờ là mình phải tập vào khi cứ đi mình bia thì con gái đừng làm cái công ty cái gì thì con gái và nếu sẽ chọn sẽ là cái cá sẽ you have been treated for mountain. I sure can down that the Lucas from the Lucas. Pastor ordination, ordination in Saita, it's a one Zomahin. Ogumopa ni Lalu Takin in a Diwahin, it's a Lam Kai Executive Director, ECA, and a co-active.